واقعا امو بچه که در عدل وحدت کشتنش هم خیلی برحمیشون که سالی 2000 و چند 2014 بود 15 والله علم هم اون را کشته بودن دفعه یا برحمی آخرونگیشون همو سال بود بعد این نوبتیه که بود یا چیزی که در یگم کس باور نمیکنه که هم مثال همین آدم خودش پریدگیه تا وقتی که وارد شعبه پلیس میشه اولون که مثلا یا با چند تا 12 تا جرم شما جرم میگیرن که پدرش ایدانی در موندگی دنیست درآمدنی طبیعیه که دستی و بستگیه دستش در مثلا از اولونا میزنن و آدم مثلا جنایتکاره بعد اونجا ما نفهمیدیم که اونجا صدیقه یا که شعبه پلیس مثل اون که هم تشریح گفت که دکه من از سرم ته گفت همی یا آخری میرم میام کالوشوم زلو مثل همون که دیگه یا که آدم جنایتکار اومدی اومده در قدی کلیدور میگشته یا که ای اتاق با ای اتاق ای اتاق با او اتاق میرفته هیچ کاره هیچ چی نمیگفته اصلا نمیگفته که بچه کجا رفتی یه اصلا مجدی میشین که جایی که اما اتاقهای پرسپاس میشه و اتاقهای پرسپاس معمولا رشادکه باید داشته باشه айсини пӯшам бояд решетка дошта боша не ки ич хеле мардак рафта я ай этаж ба этаж рафта трезара ҳуй кадай ай треза паридай ягон кас ира надидай уҷа оғила ё ки пулисхона ира ҳеҷ ка бовар намекуна валло қасам ҳеҷ ка бовар намекуна ки одам худаш худша парафта боша ҳеҷ кам сайра ура гештагӣ набоша як дар таво ҳам як бераҳмӣ ё чӣ хабарда салмон гуфтӣ ки масалан дар як ҷода масалан мо полиса бинем я эҳсоси амният мекунем эҳсоси чӣ мекунем дар кишварҳои тоҷикистон ва аслан СНГ як кишварҳое ки диктатурӣ бо ки ҳаст вақте полис мегӯям полис ва я биз ва саг ва пидарас ва охипадар инем хеле дар ақидаи одамо инем хеле меояд ки полис гуфта ақидаи одамо инем хеле меояд дар чеҳраи полис як одами золим хунхор одамхӯр лекин воқеан ҳаста ё ин чизе нест ки таҳмат кунем ина мардака ки кӯш полисо умара ки кӯш полисо и қадар зилма гарчанде ки фармони ҳукуматам боша ба дасти полис анҷом меёвад бароям ин чиза қабул кунанд ки мо дар чеҳраи полиси тоҷик як қотил як одамхӯр як раҳзан як одаме ки як бало чхеле ки мо як чизе мебинем ҳатто мо агар як ҷанг як ҷанҷолу авария ё ки як садамае чӣ шавад илтимос мегӯяд биё ҳамин корам ба гардан мегирам ту полис занг назан ҳар чизе боша мо ба қабул мекунам ту полис занг назан ай полис мо қадар нафрат дорем барои чӣ барои ним хеле аъмолошон албатта ки дастури раҳмонов раҳмонов гуфтам бародар ки кира дидак менеҷара дид ки дар россия дар евронюзда хестак шеър хондак аҳсан аҳсан намебинад ки ин мардака дар иҷа дар дури ваъда дар пеши фуш киштан ба ёра бугӯ ҷанобшон хабар надора иҷа ҳамаи кора шумо раб ба ҷаноб нате ҷаноб менеҷара мебина ира намебина ҳамин хеле агар ҳамин галабон чӯпон агар як масалан як одами беҳавсала кишид рамара гирг ҳамла мекунад имрӯз пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдат сардори тоҷикони дунё ҳамин хел барзагоҳо кишид ба як тараф шаба гирг лағат мекунад ба хирз лағат мекунад баъд ин кишта рафтан мегиранд барои мо бародаро дар ҳамин рамазон ака воқеан ман намехостам ки мисол суҳбат кунам камтар хеле худдорӣ кунам барое ки одами оромтабиат нестам лекин бо як чизе ҳасте ки одам маҷбур мекунад шумо ним чиза бубинед ки ҳамин бародаре киштан валлоҳ қасам метавонад бародар мон боша ё бародари салмон боша ё бародар акаи бодар боша ё бародари тегиам боша дар ҳамин даромадани моҳи шарифи рамазон фикр ки модари ҳамун фарзанд зани ҳамун фарзанд фарзандои ҳамун нафар чӣ эҳсос мекунанд ба чӣ бераҳмие фарзанда киштанд зану кӯдак дошт тасаввур кун ҳамра мегӯм анғули мон будок 31 сола зану фарзанд дошт ҳамун бечора ту як бор мо эҳсос кунем ки модари ҳамун чӣ ҳамин шабрӯз дар чӣ ҳолат дар сар ба сари рамазон бачара киштанд бачаи солима барои ҳамин бародаро ӯ бачаи гуфт чӣ ман барои ҳамин тарафдорам ки мо инем хел вақте ки метарсем аз раҳмонов мегим чеҳраи моро набина раҳмонов чеҳраи моро набина инем
به نام و نشانی پس فردا ما را کشته رفتن میگیرن گیش کم داید مونو میزنن. انشالله که دیگه سخنه به برادرای نکه بودر یوبتیم. خلاصه انشالله که ما باید که هر قدری که پرابلم رو میبینیم دوباره با ایمان ما جوش بزنه و پیشتر حرکت. بله سلام باشید. علیکم السلام. واقعا درست است. یک بار نظر کنیم برادرو. همون برادر یعنی زن و کودک هم داشته است. قبل از اون که اگر خودش از او آشنای بالا به پرتای اول فکر میکنه هر کس اگر کسلی روحی دیوانه باشه خب دیگه خیر است میگی کسلی بود مریض بود اما نفری مریض من فکر نکنم شما بیارین شعبه پلیس بگین یارو چی دزدی کردید دیومشین کی برادرش خیلی که عبدالحی در بالا گفت تصور که یک نفر جنایتکاری که 12 جنایت کرده بوده است دعوت میکنن در یک کابینت لوکس در ترزا هوی موندگی صحیح میتاش بیا او میشیشته هیچی نمود منطقی هیچی نمود جواب بود در کابینت گویا که از همون کارمندان در جا شیشته است طبیعی است که میبرین در یک اتاق مخصوص که ربط داره به همین جنایتکارا دستاش بسته یا که اتاق زنجیربند کردگی محکم است هیچ یک نفری نمیتونه داخل شود یا که از اونجا خش بیرون پرته یک شما یک جنایتکاری 12 جنایت کردگی را آوردگی نمیبرین در اتاق مفتش بمونین تا اومدن مفتش کی سوال جواب بکنه هیچ منطقی نیست و شما او فرهنگ را ندارین که یک جنایتکار را بقپین و براش چای بتین و قهوه بتین و خب از مغازه آش کسب بکنین چیز دیگه که تا مفتش اومدن تا کسی دیگه اومدن او بشینه غذا بخوره این چیز نیست شما مثل وحشین در بیرون عملتون مردم میبینن عملاتون در بیرون مردم معلوم از پیش چشم مردم اگه در شعبه پلیس خدا میدونه و عقل و تمیز شما که اون نفر از شما چی کار میکنین چند روز پیش یک جوان در برنامه گریه کرد که مرا چی کارایی نکردن